Aduh nampak deko Sudin di situ aja. Indah, kamu ngaku sama Sudin? Hah? Kami minum beklinya aja. Bilu lo aja. Kamu ngaku sama Sudin kecek tidak kami minum beklin kecek dan kamu ngaku sama Sudin tuh. Oh, kecek eno kok kami minum beklin pak jatuh tuh. Apa dek kok? Inyo 3 hari na lewat datang ke Inun. Karambia Inun banyak nala masak di tepi sawah tuh kecek. Inyo kemambia kecek. Sasudah wa ambia beko wa antan kasih koyote keceknya sama Inun. Sampai kini dek koyo ndak adunya antan karambia tuh. Jale lo kalau dijual Inun terima aja piti kan. Aku ndak lu ado hok dek kodo. Dia pengicua sange Sudin tuh yo. Kurang aja bana apa jatuh. Ndak sekali 2 kali orang dibuat sama dia tuh. Hah, tu sadia kemana tuh? Ria, oi, kemana tuh? Iko kami mau cari Sudin dek kau ah.